aya magambo ane turayitiranya kenshi. We confuse these 4 words. Kugwa, To fall, gusubira inyuma, to backslide, kuvangirwa, to be confused, ndetse no kuyoba. and to be lost. Fall. Hari impamvu zigera kuri 5 zitera umuntu kugwa. Among 5 of them. Iya mbere, First, God. iyo utinze ku musozi Horebu, If you dwell too long on aho Mount kugira Horeb, ngo ubone Imana, instead of you seeing God, iguhindura imbata, it makes you a slave. iguhindura umucakara, Makes you a bond servant. ikwikoreza umutwaro. It puts a burden on you. Urugendo rwawe ruri marche sur place, Journey is just to mark the ntabwo ujya steps. utera intambwe. You don't step ahead. Ku musozi Horebu ntawe On watsindishirizwa. Mount Horeb, you can't triumph. Ujya God ureba have iyo you. ibibazo byagoranye, If you check yourself during ujya challenges, ureba byanze. check yourself during challenges. Nabonye ikintu kimwe gituma abantu, twebwe abari hano benshi barashatse, abari hano twarashatse. Most of us here are married. Sinzi ibyo waguye mu muvandimwe, I don't know what you've said. sinzi uko umutima ugucira urubanza. I don't know the guilt you feel in your Nkufitiye heart. inkuru nziza, But I have a good news for sinzi you. ibyakugushije. I don't know what made you to Ahari fall n'umwijima uremereye mu buzima in bwawe, a deep darkness in your life. ahari n'umwijima uremereye mu buzima Maybe bwawe. it's a deep darkness in Hari your ubwo life. umwijima ujya uza mu rugo, Maybe darkness in your home. umwijima ukaza mu bugingo, Darkness comes in your soul. cyangwa se Or wararangaye, maybe you got distracted. ntiwigeze uba maso, You are never awake. waradohotse se. And you have Inkuru nziza ngufitiye, place. Bibiliya yita mu buruhukiro. And the Bible calls it the place of Niko Imana rest. yabwiye Yosuwa God told Joshua igice cya mbere and first chapter, umurongo wa 13 verse 13, ngo jyana aba bantu mu buruhukiro take bwabo, these people to their place of jyana rest. abantu mu buruhukiro Take the bwabo. people to the place of rest. Muvandimwe nuntega amatwi, Brethren, if you take heed, ndakurarika nshuti yanjye, I am inviting igihe you. umaze kuri uyu You musozi have dwelt too long on the mountain. kirahagije, It is time. It kirahagije. is time. Hari imvugo y'abarokore nasanze nanjye There is a saying in believers. bavuga ku musozi usobanura ibigeragezo, namwe murabizi. They say mountains show trials, you Iyi know. mvugo narayisanze pe. For you to understand, Nutava kuri Horebu, if you don't live Horeb, nutava kuri Horebu, if you don't live Horeb, ndakubwiza ukuri imbago zizakomeza ziba imbago. I assure you will still have borders in your life. Abo rero batuye kuri Horebu This is why they found on Horeb. bazaruhira mu mazu meza, They will be suffering mu in good houses. mamodoka They meza, will suffer in nice mu bana cars. beza They will babyaye, suffer in nice baba offspring. barire mu They ndege, will suffer in planes. bagire ngo nuko bicaye nabi, And they will think maybe they are seated not bajya muri well. business class, They go in business class. bazajya muri first class, They will go in first class. ariko imitima yabo yonze. But their hearts will still Ndagira suffer. nkubwire I muvandimwe, want to tell Balance life. Enjoy everyday life. we will learn. turiga ijambo We ry'Imana, will learn the word of God. turiga ibi byanditswe We mwahisemo, will learn about the scriptures you turiga ibi chose. byanditswe Imana yabayoboyemo. We will learn about the scriptures God led you Hanyuma about. nitumara kumenya ibyanditswe, And then after knowing them, ijambo rimaze kuduha autorite, when the word has given us authority, ijambo rimaze kutumara ubwoba, after the word has removed fear, noneho twinjire mu gukora igikorwa cy'umwuka wera then we will go into the Holy Spirit's deed cyo gusenga, to pray, cyo gutegeka, to command, cyo kwagura imbago. to enlarge the Imana borders. yacu ishimwe cyane, Praise the Lord. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Njyewe maze imyaka itari mike nkijijwe, niko nibaza, Not few years I have been saved. I can ndakeka rwose count. si mike pe. Not few of them. Numva mbizi neza nabihisemo, njya mbyibuka itariki sinzayibagirwa, hari saa 9 z'ijoro, tariki 24 z'ukwa 9 98 nibwo nakira Yesu by'ukuri. Ntabwo I mvuga kujya mu remember rusengero. very well, it was 3 a.m. on the 24th of September 1998. That's when I got saved. Ntabwo mvuze ko ntagize intege nke, I oya. can't say that I've never been Ntabwo weak. bivuze ko ntaguye, hoya. I don't mean that I've never backslid. Icyo nakoze ni ugusubira inyuma, What I never did is to backslid. kuko Bibiliya gusubira inyuma, Backsliding. Turning back. aha, guhindura icyerekezo. To change the direction. Yesu aracyari inzira n'ukuri n'ubugingo kuva icyo God is gihe, still the way, the truth, and the kandi life. kugeza iteka Yesu azakomeza abe inzira Until n'ukuri n'ubugingo. eternity, He will be so. Naho kugwa, kunanirwa, gucogora, backslide, to be ibyo weary, rwose to turn back. tugendana nabyo. These are challenges we face every day. Nkunda kubivuga ndabisubiramo So I kenshi. used to speak about it many Aya times. magambo ane turayitiranya kenshi: We confuse these 4 words. kugwa, To fall, gusubira inyuma, to backslide, kuvangirwa, to be confused, ndetse no kuyoba.
and to be lost. Bibiliya ifite uko igenda isobanura buri kimwe The cyose. Bible has a definition of each and every one of them. Mu byo twebwe abarokore dutinya tukanabivuga nabi nibyo Bibiliya itagize ikibazo kuruta ibindi. Among the things we Christians fear the most is the what Bible talks least about. Uzo tuvuga ngo runaka yaraguye. This so and so have fallen. Bibiliya ntikomera amashyi kugwa. The Bible does not even clap about it, Ariko ahubwo itanga isezerano ku baguye. but he gives a promises to those who have fallen. Ikavuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa karindwi ntago azarambarara azabyuka. And the Bible says, even though my righteous may fall 7 times, he will never stay down, he will rise up. Bibiliya iravuga ngo wa mwanzi wanjye winyishima The hejuru naho Bible nzagwa nzabyuka. says, do not delight upon me, my enemy, even though I have fallen, I will rise up again. Turagwa kenshi rwose. We fall many Ariko times, ntiturwa rwose ngo but duhere. we don't fall for good. Ahubwo turabyuka kuko Yesu ari But we utubyutse. rise up because Jesus has our back. Icyo Bibiliya yanga kuruta ibindi Imana yavuze. What the Bible talks about the most, Yaravuze ngo ariko nasubira inyuma umutima wanjye he says, ntuzamwishimira. even though he goes back, my heart will bring him back. Gusubira inyuma ni iki? What does it mean to go Ni back? uguhindura icyerekezo wari Is ufite. to change the direction you were Yesu in. yari inzira no kwinda I ubugingo. was going to the way and the Mfite truth and the umugambi wo life gusa nawe. because I want to look like him. Ndamaranira kumwamamaza. I want to be Ndamaranira committed. kugira ngo mpombye Gehinomu. I want to be in Muri urwo rugendo heaven. nari mfite rero. On the journey I was on. Oya Yesu ntakiri inzira no kwinda No, ubugingo. Jesus, you are no longer the Ibyo ni way. byo Imana yavuze ngo umutima That ntuzabyishimira. is what the Bible called to go back. Ariko waraguye kenshi. But you have gone back many Nkufitiye times. inkuru nziza muvandimwe. I have a good news for Yesu you. yaravuze ngo niyo wageza karindwi. Jesus said, even though you fall 7 times, Karindwi biravuze ngo mu buryo bwuzuye. 7 times is the number of perfection. Kuko kugeza ubwo nawe wirambirwa. You fall to the point you are Humura tired about yourself. azakubyutsa. Fear not. Humura He will raise you up. azakubyutsa. He will make you to Mutakambire rise up. gusa. Do not get Kandi weary muhereze ukuboko kwawe. because he has fallen his arm to you. Imana yacu ishimwe cyane. Praise our Lord. Harya mujya mwibuka impamvu zo kugwa. Can you remember the reasons people fall? Hari impamvu zigera kuri eshanu zitera umuntu kugwa. Among 5 of them. Iya mbere First, ni uko inzira ishobora kuba inyerera. because maybe the way is slippery. Inzira ishobora kuba inyerera. The way is slippery. Hanyuma ukagwa nyine. And then you sleep and you Icya fall. kabiri, icya kabiri. Number 2, Bishobora guterwa n'igihe. maybe because of the weather. Ndavuga igihe ijoro cyangwa amanywa. Maybe because of night or day. Iyo ijoro ryahinduye ukabura umucyo, inzira ikabura umucyo ushobora kugwa. When it's night time, it is too dark and then rain falls. Icya gatatu, Number 3, imitego mu nzira. maybe traps on the Hari way. umwanzi udutega imitego. There is an enemy with traps Ukaba you. utabizi ko hari umutego ukeneye And you kukugusha. don't even know it's a trap to make you Iyo nayo ni fall. impamvu yo kugwa. That is another reason to fall. Impamvu ya gatanu, Number 5, navuze ibigusha. Reka mvuge ibigusha. the reasons that make you to fall. Ibyo nibyo bya kane. Ya gatanu rero, Number 5, ni ukutaba amaso kwanjye. not to be awake. Hari ubwo umuntu nabwo arangara, There are sometimes I get distracted yarangiza nabwo akagwa. and then I fell. Ariko sindabona uwaguye. But I've never seen someone Noneho ndi falling. kuvugana n'abadamu, sindabona uwaguye. I've never seen someone falling Ngo yishimire kuguma hasi. and then they delight to stay down. Abadamu bo mugwa mudashaka gutakaza ubwambu. Women, you fall without wanting to lose the kingdom. Wakwemera ugakomereka ariko hatagira ukubona ubwambu. You can accept to get wounded, but no one will never see your nakedness. Keretse gusa wavunitse. Unless if you are Ariko broken the uguye leg, wese but you don't fall yishimira to the kubyuka. point to show your nakedness. Yishimira kubyuka. He wants to rise Sinzi ibyo up. waguyemo muvandimwe. I don't know what you Sinzi felt uko in. umutima ugucira I urubanza. don't know the guilt you feel in your Ngufitiye heart. inkuru nziza. But I have a good news for Sinzi you. ibyakugushije. I don't know what made you to Ahari fall. n'umwijima uremereye mu buzima In bwawe. a deep darkness in your life. Ahari n'umwijima uremereye mu buzima Maybe bwawe. it's a deep darkness in Hari your ubwo life. umwijima ujya uza mu rugo. Maybe darkness in your home. Umwijima ukaza mu bugingo. Darkness comes in your soul. Cyangwa se Or wararangaye. maybe you got distracted. Ntiwigeze uba maso. You are never awake. Waradohotse se. And you have Inkuru nziza weak. ngufitiye. But I have a Hari good news umwami for you. ugutegeye amaboko. There is someone who opened his Yitwa Yesu. arms. His name is Nubarakubwira ngo Jesus. ngwino He's nkukangure. even calling you now. Ngwino nkubyutse. Come and I make you to rise. Niyo waba warasinziriye aho waguye. Even though you have slept where you Mu Befeso fell. 5:16. In Jesus, Abefeso 5:16. Ephesians 5:16, Yaravuze ngo usinziriye we. he said, you who is sleeping, Kanguka Uwiteka abona uko akumurikira. get away because the Lord Yewe is bringing light usinziriye to we. you. You who is sleeping, Kanguka Uwiteka abona uko akumurikira. awake, the Lord is shining light to you. Ndabwira n'abanyumva bari hariya I'm kuri even telling YouTube. them, those of you on YouTube, Bamwe tujya duhura iyo ngiyo muri za Amerika. those we meet in USA, Wagiye warabisengeye ati Mana nungezeyo nzagukorera.
And you have gotten a chance to say, God, I want you to use ugezeyo to uburyo babaho minister to you. ugezeyo uburyo babaho biragusinziriza n'ubu ukibasha gusenga. But when you go to the States, you got awakened and you can't even be awake to serve the Lord. abandi n'ukuri akazi karabatwaye. Others, it is about your job. iyo ugiye gusenga ntumenye aho uhera. When you want to pray, you don't know where to start from. hari abantu birukana Yesu mu izina rya Satani, There are people who chase Jesus in the name of the devil. cyangwa se bagahamagara Satani mu izina rya Yesu, Or they call the devil in the name of Jesus. kubera ko umukura remerewe urasinziriye. Because you are weary. twebwe twagucira urubanza, We can judge you. abantu bakuvuga, People can speak nawe about you. ubwawe wakwicira You urubanza. can't even judge ariko yourself. Yesu we But Jesus, ntabwo ajya gucira He urubanza will habe na never busa. judge you. arakubwira ngo wowe usinziriye He we, tells you, you will kanguka sleeping. Uwiteka abona uko akumurikira. Awake, the Lord is Imana shining yacu light ishimwe on you. cyane. Praise the Lord. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. haleluya. Hallelujah. ye baba we, Oh my God. hano ni mu rugo ariko This is my home anyway. kimwe kiryoha mu rugo ni uko umuntu nyine aba ari mu rugo. The good thing about being home is that you are at home. You are free. ntabwo turatangira ikibwiriza, nari nkibasuhuza muri aho. It was just a greeting. How are you doing? We haven't started the teachings yet. muri aho How are you? yewe aho nakuriye ni uko basuhuzanyaga ngo nakaraza dusuhuza iminota 15 ndabasuhuje rero muri aho. When I grew up, we would spend 15 minutes only in greetings. nari nkivuga rero ngo icyo nize muri iyo myaka yose maze nkijijwe So what I learned in my years of the journey with ni Christ, uko nasanze abakristo benshi I have found out that most Christians, tujya tuba mu bintu tudasobanukiwe, we live in things we can't even understand tukabibamo ourselves. imyaka 10, And we spend 10 imyaka years, 15, 15 ndetse years. tukagira ubwo tubyita iby'abana. hari ibintu twita iby'abana, And sometimes we call these childish. tukavuga ngo ibintu ni iby'abana. These things are childish. hagira n'umuntu ubivuga ukavuga ngo ngiye ibyo twabyize ku gice. And when you listen to someone speaking about this, you say, we have learnt about this long ago. utaranyuze mu itoro ry'umwuka igice ntiwapfa kucyumva. If you haven't gone through the church of the Spirit, you can't understand this part. ariko ngiye na Francine Kameme iyo mvugo turayumva, abantu banyuze ku gice. But we here, we do understand. ku gice ni mu nyigisho z'umubatizo mbega. The teachings about baptism. ariko wakwicara neza mu by'ukuri, But if you sit carefully wakwitekerezaho neza, and you think about nawe ubwawe yourself, ugasanga ibyo bintu uvuga ntabyuzi. you find out you don't even get what you're saying. Imana yacu ishimwe cyane. Praise our Lord. tujya twicara mu itorero Sometimes we sit in the church. tukaba turi muri eglise vivante, We are in Église Vivante. tukaba turi muri eglise ya ADPR, We are in the Pentecostal church. tukaba turi muri Bethel Church We are in Bethel church n'ayandi matorero atandukanye. and other churches. mu by'ukuri ugasanga bamwe ni abatemwe de Jehova, Actually, some of our Jehovah Witnesses, abandi ni abadventiste, others are Adventists, abandi yenda mbite ngo iki ni abakatolika, maybe others are Catholics. ariko tubana muri eglise vivante, But we are together in Église Vivante. tubana ahantu muri Omega Church. We are together in Omega Church. kubera iki? Why? kubera ko bya bintu by'ingenzi, Because the essential bya bintu things, twita iby'ingenzi, those we call to be natwe crucial, ubwacu ntitubyumvaho we kimwe. don't even understand them the ndabizi same way. ibi mvuga ndabizi neza. I know what I'm saying. hari ibintu nirinda kuvuga iyo bantumiye rimwe na rimwe, There are things I avoid to say sometimes. kuko mbizi neza ko nimbivugaho Because I know if I mention them, ndasiga senya uwo muryango, kuko mbizi neza ko atabivugaho by the rumwe. time I leave, the family will be broken because they don't understand it the same way. reka mbaho urugero. An example. ubu tugiye kuvuga ku kintu cyitwa ubutatu butagatifu, If we speak about the Holy Trinity, bamwe bahita bahinduka batemwe de Jehova, some of us will be Jehovah Witnesses. abandi bakavuga ati ibyo bintu pastor, Others will say, don't mention that. imigara yazuka hano tureba. Some of us will show their true colors. kubera iki? Why? hari ibintu tutigeze mu by'ukuri twitaho, There are things we never paid attention about, tukabita iby'abana. and we call them to be childish. hari amatorero amwe n'amwe, There are some churches, iyo uvuze ubuntu bw'Imana if you say about the grace of God, bararakara nk'aho batutse. they will be so much Kuvuga ubuntu for you. bw'Imana. But to speak about the grace of God, batitaye ngo abuvuga ate. they don't even care about how ibyo you say bintu it. bibatera umuvurungano. It is very conflictual. none se tutabuvuze tuzavuga But iki? what shall we say apart from that? tuvuze kugaruka kwa Yesu, If we speak about the return of intambara Christ, zaba. some churches will have conflict. maze kubona ibyo ngibyo rero, So when I found out, mu gihe Imana yangiriye ubuntu in the times God has ngo given me mpagarare His imbere grace y'abantu to mbigishe, stand before His people, nongeye kwibuka ko ngomba kwita ku tuntu duto niyo mwebwe bizabarambira. I remember that I need to go back to the small things even though you get tired of them. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord.
ndabizi hano muri Eglise Vivante tugira inyigisho nziza, I know we have good teachings in Église Vivante. kandi ndabizi neza n'ubu muracyaziga. And I know you still have those teachings. Niba uri umushyitsi uze kureba hariya ku kibambazi, If you are a guest, a visitor, just urebe look on ku the rukuta wall. gusa, urebe ku rukuta. Just look on the walls. Tugira intego eshanu hano muri Eglise We Vivante, have 5 goals, 5 twigishamo inyigisho objectives, rwose zibanze kandi z'ingenzi. and we have basic teachings that are very essential. Imana yacu ishimwe cyane, Praise the Lord. Imana yacu ishimwe cyane, Praise the Lord. kugira ngo koko tumenye ibintu by'ingenzi. For us to know what is needed. Imana yacu ishimwe, Praise the Lord. Imana yacu ishimwe, Praise the Lord. Imana yacu ishimwe, Praise the Lord. Imana yacu ishimwe. Praise the Lord. Mfite umudamu turaziranye, si inshuti cyane ariko turaziranye. There is a lady, we know each other. Hari ikintu cyantangaje yambwiye, There is something amazing she told me. nubwo ntabimusabye ariko ndabizi ntibimubangamira. I never asked about it, but I know Hari she will ikintu never. yambwiye kinsigaramo, ndavuga ngo ikintu iki sinzakibagirwa, She said something that will never forget. kandi kinsubizamo imbaraga. And it always strengthens me. Yarambwiye ngo ikintu cyatumye yita ku nyigisho twigisha, She told me the reason why she takes heeds of what we teach. yaranje aranyibwira ati ngewe ukundeba, She said, the way you see me here, maze navukiye mu bintu by'Imana. I was born in a godly family. Data wambyaye My own father yavukiye mu bintu by'Imana. was born in a godly family. Sogokuru wanjye, My grandfather, idini iri ni idini ry'iwacu. this is our religion, our belief. Nasomye Bibiliya yose I have read the entire Bible inshuro zitari imwe, so many times. nakurikiye abakozi I b'Imana. follow the servants of Atariko God. ikintu cyanzanye kuri But wowe, one thing that made me to follow ati you, bwari ubwa mbere mbonye umuntu wihandagaza akavugira kuri YouTube yuko azajya mu ijuru. it was my first time to see someone confident enough to claim on YouTube they will be in heaven. Aravuga ngo byatumye mvuga ngo reka njye kureba uyu mutipe, nako yakoresheje ijambo wihandagaza imbere y'abantu kuri mikoro, akavuga ngo azajya mu ijuru. Ati mu gihe aho nabaye n'imyaka na sogokuru na n'uyu munsi ntawe uratinyuka kuvuga gutyo. The woman said, I need to go and follow this person who is confident to dare say on YouTube they are sure they are heading to heaven. Imana yacu ishimwe cyane, Praise the Lord. Imana yacu ishimwe Praise the cyane. Lord. Ndamubwira ese nawe nibura warabimenye ko nawe uzajya mu ijuru? And I asked her, at least, do you realize you're also heading to Ati heaven? ni ukuri kw'Imana noneho nanjye nzajya mu And she ijuru. said, at least now I am sure. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Nta bintu bijya nta message indyohera amatwi There is no amazing message to me nk'iyo umuntu ambwiye ati nyuma yo kumva inyigisho noneho as someone who told me now after the teachings. ndagenda nta bwoba, atari uko nihumuriza, oya nasobanukiwe neza ko nanjye nzajya mu ijuru. Now after the teachings, I am confident, I am sure that I am on the way to heaven. Imana yacu ishimwe. Praise the Lord. Reka rero tugaruke muri teme So let's come back to the theme. kugira ngo twongere twige ijambo ry'Imana uyu munsi, To go deep into the Word of God hanyuma tonight. uzataha uvuga ngo twaguriwe imbago koko. By the time we finish, you will go home saying we have enlarged our borders. Gutegeka kwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 6 kugera ku murongo wa 8 haranditse ngo, Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 8. ariyo magambo tugiye kuganira The word of this teaching. uyu munsi. Turaganira umurongo wa 6, Today we will dwell on verse 6. ejo tuzaganira umurongo wa 7, Tomorrow verse 7. hanyuma ku cyumweru dusoreze ku murongo wa 8. And on Sunday we finish by verse 8. Nibyo tuzaganira. That is what we will talk Reka about. dusome. Uwiteka Imana yacu yatubwiriye ihore biti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, nimuhindukire muhaguruke mujye mu gihugu cy'imisozi y'Abamori n'ahandi hantu hose hahereranye nacyo, mujye muri Araba no mu gihugu cy'imisozi no mu gihugu cy'ikibaya ni Negebu no mu kibaya cy'inyanja nini no mu gihugu cy'Abanyakanani no ku misozi y'i Lebanoni, mugeze ku ruzi runini Ufurati. Dore igihugu nkibashyize imbere, nimujyemo muhindure igihugu Uwiteka arahiye basekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha bo n'urubyaro rwabo ruzakurikira. Amen. Deuteronomy chapter 1 from verse 6 to 8. The Lord our God spoke to us in Horeb saying, you have dwelt long enough at this mountain. Turn and take your journey and go to the mountains of the Amorites, to all the neighboring places in the plain, in the mountains and in the lowland, in the south and on the sea coast, to the land of the Canaanites and to Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates. Verse 8, see, I have set the land before you. Go in and possess the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give to them and their descendants after them. Yesaya ibice 54 umurongo wa 2 kugera ku murongo wa 3.
Isaiah 54 verse 2 to 3. haranditse ngo It's written. agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu mazu yawe zigireyo, ntugarukire hafi, wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire imambo zawe, kuko uzarambura ujya ibumoso n'iburyo, urubyaro rwawe ruzahindura amahanga, kandi ruzaruta abantu bo mu midugudu yabaye amatongo. Enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cords and strengthen your stakes, for you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations and make the desolate cities inhabited. Amen. Ubwo Mose n'Abisirayeli bari bageze aho mu kibaya cyitwa Mowabu, The day Moses and the Israelites came to the plain of Moab, ahangaha hari ku rubibi rw'igihugu cyitwaga Kanani mbere y'uko cyitwa Isiraheli. it was on the border to Canaan before it was called Israel. Hari mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 40 usoza ubutayu Imana ibakuye mu Egiputa. It was at the 11th month or the 40th year by the time they were about to end the journey in the desert. Ndagira ngo mufate ibi ngibi ngubwiye. I want you to memorize this. Ntabwo ari kubusa gusa. It's not by Hari hazard. ku mwaka wa 40 It was in the 40th Abisirayeli bavuye year mu gihugu cya Egiputa. when the Israelites had Mu left Egypt kwezi kwa in 11 the 11th month. ndetse bigatekerezwa ko yari itariki ya mbere. And it was probably the first date. Imana isanga Mose God came to Moses iramubwira ngo wowe and he said, you, nkuko nabikubwiye as I have told ntabwo you, uzigera wambuka ngo ujye mu gihugu you will cy'amasezerano. not go cross to the land of promises. N'abantu bose bari barengeje imyaka 20 And all the people that were above 20 years mbakura old, mu gihugu cya Egiputa, when I removed them from the land of mwese Egypt, muzagwa mu butayu. all of you will die in the wilderness. None Mose, Now Moses, tega amatwi, heed, hamagara abantu bose batarengeje imyaka 60. call upon all the elders that are not beyond 60 years of age, Bari average hagati y'imyaka 40 na 50. between 40 and 60, Abandi bakiri bato. others that are youngsters. Imana ibi yabimubwiriye ahantu bitaga mu byibuke, aho bitaga mu kibaya cy'Imowabu. Remember these words God spoke to Moses in the plain of Moab, Aramubwira ngo and he told him, hamagara abantu bakiri bato, call upon the youngsters hanyuma wongere ubategeke ubabwire amategeko bundi bushya. and remind them the laws again. Niyo mpamvu iki gitabo cyitwa gutegeka kwa kabiri. This is why it's called Deuteronomy number 2. Actually iki gitabo bundi ni igitabo cyo kuva n'Abalewi ibice bito Mose yongeye gusubiriramo Abisiraheli. It is the book of Exodus and a part of Leviticus repeated in Deuteronomy. Imana ibwira Mose God told Moses, ataba abantu rero bazajya muri kiriya gihugu. the people that will cross to the promised Iyo land, navuganaga nawe when I speak to you, ubwo nakubwiraga ku musozi Horebu as I told you on Mount Horeb cyangwa se ku musozi Sinayi, or umusozi Mount witwa Kumu. Sinai, one of the two, Abangaba bari bakiri impinja, these were still babies. ntibigeze babona inyanja itukura icikamo. They never saw the Red Sea. Abandi parting. bavukiye mu butayu, Others died in the wilderness. ibyo Imana yakoze ntibabizi. They don't know what God did. None begeranye ndakwinginze, Now call upon them wongere ubategeke bundi bushya, and remind them the ubabwire laws. amategeko yanjye bundi bushya. Tell them my laws again. Imana yacu ishimwe cyane, Praise the Lord. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Uretse umuntu umwe gusa, babiri bigusa bonyine, Apart two men, uretse abagabo babiri bonyine, except only two nibo bari men. mu myaka 80, They were almost 80 years of uwitwa age. Kalebu na Yosuwa. Caleb and Joshua. Kalebu na Yosuwa. Caleb and Joshua. Nk'uko umuco w'Abisiraheli umera, nk'uko umuco w'Abisiraheli umeze, According to the Hebrews culture, ntabwo bajya bavuga abagore. they can't name the women, Ariko hari ikintu twibagirwa gikomeye. but there is something we almost forgot. Yari Yosuwa n'umugore we, It was Joshua and his wife, ndetse na Kalebu n'umugore we, Caleb and his wife, kuko n'umugore we nawe yizeye ibyo umugabo we yavuze. because the wife believed the same belief as the husband, Reka tuvuge muri ubu buryo, uretse umuryango wa Kalebu except the family of Caleb ndetse n'umuryango wa and Yosuwa, the family of Joshua. indi miryango yose yari yarapfuye. All other families perished. Aba bonyine nibo bari bakuru, Only these two people were abandi elders. bari abana. Others were youngsters. Hanyuma Imana igiye gutegeka Mose rero, When God gave Moses the umviriza law, aho yahereye listen to this. kuva ku murongo wa mbere ukagera ku wa 5, From verse 1 to 5, nicyo bita prologue. this is Ni introduction, it is an introduction. ni prologue, An ni introduction. intangamarara mu Kirundi. It is an introduction. Ariko uhereye ku murongo wa 6 But from verse 6, niho Mose atangirira inkuru ye rero. that is where Moses starts the actual Aravuga ngo message. bana bato, murabyibuka ko yabateranije
You remember those he called? bari mu kibaya nka miliyoni 3. There are around 3 million of abantu people. benshi cyane. Many people. Mose atangira disikuru ye. Moses started his speech. aravuga ngo Uwiteka Imana He said, the Lord our God, yatugiriye ku musozi Horeb. he went to Mount Horeb. yatugiriye ku musozi He went for Sinai. us to Mount Sinai. mbibutse ko uyu musozi ari umwe. I remind you, it's one witwa mountain. Horebu It's either cyangwa Horeb se Sinai. or Sinai. ati turi ku musozi Sinai. He said, when we were on Mount Imana Sinai, yavuganye natwe God spoke to us. itugiriye amagambo. He spoke these words ati igihe to us. mumaze kuri uyu musozi He said, kirahagije. you have dwelt long on this mumaze igihe mountain. kinini kuri uyu You musozi. have dwelt too long on nanjye this ubwanjye mountain. ndabirambiwe. And I am also tired about mumaze it. imyaka myinshi kuri uyu Too musozi. many years on this none mountain. nimuhindukire. Now turn. ndashaka ngo muzamuke. I want you to ascend. muhindukire mwerekeze mu gihugu cy'iwanyu. Turn and go to your promised kuko land. ngiye kukibagabiza none. Because I want to give you the ngiye land. kubinjiza mu gihugu I want to cy'amasezerano. make you enter into the land. bavandimwe, Brethren, nagira ngo mbabwire ko I want to tell uyu you, musozi Sinai, this Mount Sinai, uyu musozi Horeb, this Mount Horeb, kubera abageze muri Egypt, because those who have made it to Egypt, batembereye muri Egypt. they have made iyo it uvuze to umusozi Egypt. Sinai When you speak about Mount Sinai, ukawugereranya n'imisozi yacu yitwa gitugutu, and you compare with the rundown mountains like Gitugutu, imisozi yitwa buzinganjwiri, Buzinga Njwiri in Rwanda. twebwe tugira imisozi ku buryo ugezeyo wavuga ati umusozi suri he. We have hills. When they speak about the hills, you can't find it. rimwe nigeze kujya muri Amerika, Sometimes I went to the ndi States. kumwe n'umwana w'umukobwa mu ndege. I was with a young lady on the nari plane. ngiye ahantu namenyereye nyine, nari ngiye Virginia bwari ubwa mbere. I was going to the state of Virginia my first time. noneho atangira kumbwira, And she told me, it is your first time. this is your first. Ubuno bwa mbere ugiye? ni yego. And I said, yes. oh wow. Mbega ati byiza. hari imisozi. There are mountains and hills. ndinda ngerayo ntayibonye. By the time I was there, I never saw any mountain. akambwira ati reba imisozi See? we. Don't you see the hills? ni mu Bugesera nta misozi It's bari. like the district of Umaze, they don't have any cyangwa mountains. se Nyagatare. Or Nyagatare. noneho ndamubwira ntuzazi iwacu nyabura urebe And imisozi. said, I told her, come to Rwanda, you will see actual twebwe mountains. tugira imisozi ifatanye n'ijuru. We have mountains touching the heaven. icyo nashaka kuvuga, urebye umusozi Sinai si umusozi w'igitangaza. What I mean, Mount Sinai is not that amazing. ugereranije n'iwacu mu rw'imisozi igihumbi. If you compare our land of 1,000 hills, igitumye mbivuga ni iki? what I mean, ni uburyo uyu musozi the way this mountain, bawuzengurutseho they have gone around imyaka hafi 38. almost 30 and plus years. muranyumvise bavandimwe? Did you get it? muranyumvise? Did you get me? ntabwo urabona se ngiye ndi umuswa. Do you think I'm ibi foolish? bintu ndabivugira ubusase. Do you think I'm just saying nibyo this? bizatuma wagura imbago zawe. This is what will make you to enlarge your tega amatwi borders. inshuti yanjye. Take heed. bibiri iravuga ngo abisiraheli The Bible says the Israelites, urugendo rwabo, their journey. Pawulo yandikiye When Timoteyo. Paul wrote to Timothy, oya ndibeshye, Pawulo yandikiye abakorinto. when Paul wrote to the Corinthians, Pawulo yandikiye abakorinto when Paul wrote to the ibice Corinthians, 10. chapter 10, ibice 10. chapter 10, ngo birya byose byabaye all the things that ngo byari happened, kugira ngo bitubere it akabarore was for twebwe, us to be a model, tubyigireho to twebwe. learn from them. urugendo rw'abisiraheli The journey of the ni Israelites urugendo rwacu mu buryo bw'umwuka. is like our spiritual journey. ubyumvise wabita abantu babaswa, If you listen, you will call them abantu foolish. b'abasazi. Foolish people. nomari Actually, nagira mbabwire ko Isiraheli I want to tell you that na Israel Egiputa, and Egypt, aho bari batuye, where they were living, bagenze bihuta, if they would go fast, bagenda iminsi 8 gusa. it was only 8 days uvuye aho bari batuye Ramses from where they were living bakagendesha amaguru, and walk nta kwiruka kurimo, without running. bagenda nibura hagati y'iminsi 8 na 11. It would only be between 8 and 11 days. murabyumvise neza Did bavandimwe? you get it? ariko urugendo bagenda iminsi 11 But the journey that was taking 11 barugenze days, imyaka 40. they had to spend 40 years. muranyumvise? Did you get it? urugendo rw'iminsi 11 A journey of 11 days barugenze imyaka 40 converted in 40 years, bazenguruka umusozi going Horeb. round one mountain. rimwe bakivumbura ati tubivuyemo, They would get tired and say, dusubiye mu Egiputa we are edayo, quitting and we go back to twisubiriye mu Egypt. Egiputa. We are just going back to imana Egypt. ikabahuma amaso bakayoba inzira, God would blind them and lose the way. bagasanga bazengurutse They would bagaruka find aha. themselves going round. haleluya. Hallelujah. narinje kukubwira ngo I come to tell nundega you, amatwi neza, if you take heed of my igihe words, umaze kuri uyo musozi the time you kirahagije. have dwelled on the mountain is igihe too umaze kuri uyo much. musozi It is kirahagije. too long.
harageze It kuhindukira is time that you turn back ucyerekeza mu gihugu and you cy'amasezerano, go to the promised land ucyerekeza ahagutse, and you go to the enlarged ahatari territory ubutayu, where there is no aho wilderness, uzarya ibyimejeje, where you find aho growing uzarya grass, ibyimejeje, where you will eat of the fruit of the land, ukabirya imyaka itatu, and you will eat 3 years. aho uzasanga Imana yaguteguriye, You will find God has hameze prepared for you, neza, and it is nice hari place, urwuri rw'inka zawe. and it is a nice place, Bibiliya yita mu buruhukiro, and the Bible calls it the place of niko Imana rest. yabwiye Yosuwa God told Joshua, igice cya mbere and first chapter, umurongo wa 13 verse 13, ngo ajyana aba bantu mu buruhukiro take bwabo, these people to their place of jyana rest. abantu mu buruhukiro Take the bwabo. people to the place of rest. Muvandimwe nuntega amatwi, Brethren, if you take heed, ndakurarika nshuti yanjye, I am inviting igihe you. umaze kuri uyu You musozi have dwelt too long on the mountain. kirahagije, It is time. It kirahagije. is time. haleluya. Hallelujah. Umurimo wo kuva mu Egiputa, The journey to leave Egypt. umurimo wo kuva mu Egiputa, The journey to leave nta Egypt. muntu n'umwe ubaho ku isi wishoboreye. There is no person in this world that can make it. Ntega amatwi, Take heed. umurimo wo kuva mu Egiputa, The journey to leave Egypt. Egiputa itegekwa na Farawo, Egypt ruled by Pharaoh. nta muntu n'umwe wakwivana muri ubwo busha. No human being can quit. Ni umurimo ukorwa n'Imana, It is a journey by God. kandi yarawukoze rwose And he did it ku musaraba, on the cross ubwo yatangaga Yesu. when he gave Jesus. Turi munsi y'ubuja bwa Satani, And he was under the slavery turi of muri Egiputa Satan. y'ibyaha, We were in Egypt in our turi sins. imbata y'ibyo tudashaka, We were slaves of what we don't want. dufite ubwoba bwo We kuzapfa, were fearful of death. dutinya We imperuka, were fearing urupfu judgment. rudutera ubwoba. And death was Farawo frightening. aturusha imbaraga, Pharaoh was powerful. tumubwira ngo waturetse tukagenda, And we were pleading him to let akavuga ngo us go. nimuragenda ntimuzajya And kure. he said, if you go, you will not make it far. Ndabizi ko aya magambo mwayaganiriye cyane, I know you have spoken about these words. ati basi mugende, And he said, you go, ariko uzapfa uri umukene, but you will die poor. uzapfa udafite n'ituro, You will die without even a kuko inka livestock. zawe uzasisiga hano. Because you will leave your livestock Farawo here. wandetse nkagenda, Pharaoh, let me go. uzagenda ariko abana bawe nzabagira You will baje. go, but I will keep your kids. Uyu murimo ntawe ari kuwushobora n'umwe, No one would be able to uretse make Imana it. yamanutse mu ijuru, Apart God who came muri from Kristo heaven. Yesu, And he came from muri heaven Kristo Yesu, in Christ Jesus. ikamubamba ku musaraba, And he put him on the cross. nk'uko Pawulo yandikiye Abefeso, As Paul taught to the Ephesians, cyane cyane Abakolosayi, especially Colossians ibice bibiri umurongo wa 14, chapter 2 verse mu 14. rwandiko rw'imihango He rwaturegaga, said he's the one who made us to ndetse live. n'imbaraga zose And he's z'ikuzimu the power that resurrected him. yazishwanyurije ku musaraba, And he put them on the cross atubohora ingoyi zo gutinya urupfu, to break the chains of the death. aduhereza umudendezo And he w'iteka, gave us freedom in Christ. atuvana muri Egiputa, He put us out of Egypt. atwambutsa inyanja He itukura, made us to cross the Red Sea. atwambutsa inyanja He itukura, made us to cross the Red Sea. ariyisobanura urupfu rw'iteka, To mean the death of eternity. ariyisobanura urupfu To rw'iteka. mean the death of eternity. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abisiraheli This is why God told the ngo Israelites, ndirahiye ni ku Uwiteka avuga, I vow unto me, sinzemera ko musubira mu I will never Egiputa, allow you to go back to Egypt. sinzemera ko musubira mu I Egiputa, will never allow you to go back to Egypt. nimunanira nzabikubitira ubwanyu, If you are fearful to me, I will just strike you. ariko sinzemera ko musubira But mu I will Egiputa. never ever allow you to go back Ibi to byari Egypt. iby'Abisiraheli. These were for the Twebwe Israelites. se bivuze iki? And for us, what does Twebwe it bivuze iki? mean? What does it mean for Abaheburayo us? 12 Hebrews 12 uhereye ku murongo wa 4, from verse 4. nushaka uhere ku wa mbere, You can even start by 1, ariko cyane cyane umurongo wa but 6, especially verse 6. ngo abo nkunda ndabahana ibihano, I chastise those I ngo love. igituma Uwiteka dukubita ngo nicyerekana ko turi abana be bwite. God loves us, so he chastises us. Ntakunda amagambo arenze ayo cyane. And I love these words so much. Yaravuze Pawulo mu rwandiko yandikiye Abakorinto He said, Paul to the Corinthians, ibice 11 chapter 11, umurongo wa 32, verse 32. muri Bibiliya y'ijambo ry'Imana In the Bible, in this version, haravuga ngo it says, ngo igituma Uwiteka abahana ubu the reason why God chastises you, ngo ni ukugira ngo ubwo ab'isi bazaba bahanwa mwebwe mutazahanwana nabo. for the people of the world to be punished, will not be punished with them. Njyewe nta bwoba mfite, I have no fear. nimunanira azankubita nk'ukubita If umubyeyi you umwana, become disobedient, I will just strike you. azampana kuko igihano cyerekana ko dufitanye isano, He will punish me because it's a covenant with him. ariko yararahiye ngo Egiputa But sinzayisubiramo. he vowed not to make me Egiputa back ntabwo to Egypt. nzayisubiramo. He vowed not to take Mu me back to ijuru nicyo Egypt. gihugu cy'iwacu. In heaven, that is my home place. Imana yacu ishimwe cyane, Praise the Lord. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Mose rero arababwira ati So Moses said, twageze kuri Horebu, we have come to Horeb Horebu turahakwamira pe, and we sat
there. mwabana mwe nuko mutari muhari. Youngsters were not yet Twageze living. kuri Horebu. We got to Mount Uyu Horeb. musozi utubera umusozi. We dwelt on it. Hari imvugo y'abarokore nasanze nanjye. There is a saying in believers. Bavuga ku musozi usobanura ibigeragezo. Namwe murabizi. They say mountains show trials, you Iyi know. mvugo narayisanze pe. I have found this saying. Cyakora afite ibyanditswe bimwe byabihamya. Maybe there are some scriptures to find it. Hari icyanditswe kiri muri Zekariya. There is a scripture in Ibice Zechariah, bine. chapter 4. Imana ibwira Zekariya God told Zechariah, ngo genda ubwire Zerubabeli go and tell ngo wa musozi we wiyita you iki? mountain, who do you think you Imbere are? y'umugaragu Who wanjye do you call Zerubabeli. yourself before Ndagira ngo Zerubbabel, my ubwire ngo servant? uzahinduka I ikibaya. want to tell you that you will become a plain. Uzahinduka You will ikibaya. become a plain. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Imisozi ni ukubona ibikugoye The mountains of your kandi ugomba difficulties, kugera hakurya it will not take you about, ariko bikakugora but kuwuzamuka. it will difficult for you to ascend. Mu gitabo cy'umugenzi In the book of the pilgrim, hari umusozi umwe bavuze there is one mountain they witwa mention, umusozi biruhanya the mountains of trials. ngo ujye unaniza abagenzi bashaka kujya mu It ijuru tries the pilgrims ngo ariko on the way to uko heaven. byamera kose But however way it iyi will be, misozi uko yamera kose however way the mountains will be naje high, kukubwira ngo I have come to tell igihe you umaze kuri uwo musozi the time you have dwelt on this kirahagije. mountain is too long. Kirahagije. It is too long. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Imana yacu ishimwe Praise cyane. the Lord. Haleluya. Hallelujah. Umva rero Now listen. none se And then uyu musozi this mountain, umusozi usobanuye iki? what does it mean? Uyu musozi Sinayi usobanuye iki? What does Mount Sinai Uyu mean? musozi Horebu uvuze iki? What does Mount Horeb mean? Mu buryo bw'umwuka uyu musozi uvuze iki? Spiritually, what's the meaning? Haleluya. Hallelujah. Ibyo nawe ntukeneye kubimenya Do you want to know about it? kugira ngo wumve neza impamvu twavuze ko tuzagura imbago zacu. For you to understand the theme to enlarge our borders. Niba tuzagura imbago If we are meant to enlarge the kandi kugira ngo borders, izi mbago zikunde and yet for these borders to be enlarged, otorite tukayikura muri iri jambo, we need to get it from this word. ubutware tukabuvana muri We iri need to jambo. get authority from this word. Ni uko tugomba kumenya ngo Horebu bivuze We iki. need to know the meaning of Horeb. Imana yacu ishimwe Praise cyane. the Lord. Uyu musozi Horebu This Mount Horeb, ubundi niho Imana yavuganiye n'Abisiraheli. this is where God spoke to the Israelites. Niho Imana It yamanukiye is God coming down. yiyereka Abisiraheli He revealed himself to the Israelites. ivugana na He Mose spoke to Moses. imubwira iki? He spoke to him what? Imuha amasezerano He gave him the promises. cyangwa se imuha amategeko He 10 gave him the 10 laws ndetse n'andi mategeko and yose. all other laws. Imana nibwo yahaye amategeko Mose. That is where God gave the commandments to Tujyane Moses. bavandimwe, tujyane. Are we together? Aha amategeko 10 rero The 10 commandments, Mose yaherewe kuri uyu musozi Horebu. Moses received them on Mount Horeb. Turi kujyana Are we together? muri Bibiliya ubundi In the Bible, iyo usomye mu gitabo cy'abami ba kabiri when you read Second Kings, ubundi banawita umusozi w'Imana. they call it the Mount of God. None se waje kuba ikibazo gute? How come it became a Uyu problem? musozi waje kuba ikibazo How gute? come this mountain became Ni a gute Imana yavuze ngo igihe challenge? mumaze kuri uyu musozi kirahagije? How come God says you have dwelt too long on this mountain? Ubundi hari imisozi itazibagirana There are mountains we will never forget. myiza yo gukundwa. Nice mountains to Hari be umusozi loved. Horebu Imana yavuganiyeho n'Abisiraheli. The Mount Horeb where God spoke to the Israelites. Hari umusozi Karumeli Imana amanuyeho umuriro igatwika ibitambo. Mount Carmel, God brought down fire to burn the prophets. Hari umusozi Imana yiyerekeyeho Petero na Yohana na Yakobo Yesu agahindurwa ukundi. The mountain of this transfiguration, Jesus revealed himself to Peter, John, and Hari James. umusozi urenze indi yose kuba myiza witwa umusozi witwa Golgota. And the most beautiful of the mountains, the mountain of Golgotha. Hari umusozi mwiza Yesu yazamukiye witwa gwiki The umusozi other Elayon. mountain on the Elion Mount. Muri Bibiliya hari imisozi myinshi There are so many mountains ariko in uyu Bible. musozi witwa Horebu But this specific niwo mountain, tuzaganiraho we gusa will speak about it. kugira ngo ngubwire ngo For you to understand, nutava kuri Horebu if you don't leave Horeb, nutava kuri Horebu if you don't leave Horeb, ndakubwiza ukuri imbago zizakomeza ziba imbago. I assure you will still have borders in your life. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Byagenze bite rero? How did it happen? Tugaruke mu nkuru yacu. Let's go back to Kuri our uyu story. musozi Horebu On Mount Horeb, bamaze kuhagera when they got to it, ngo hari ku munsi wa 50 bavuye it mu was Egiputa. on the 50th day. Hanyuma Imana ibwira Mose And God told Moses, zamuka ku musozi ascend the mountain. ndashaka kuguha amategeko. I want to give you the commandment. Abisiraheli barazamuka The Israelites Mose ascended. arazamuka. Moses ascended. Imana iramubwira ngo God told him, genda umbwirire Abisiraheli go and speak to the Israelites for me bamese imyenda yabo to wash their clothes. nibarangiza After that, biyuhagire
They will wash themselves. abagabo ntibaryamane n'abagore babo. Men will not sleep with their wives. Buri wese yiyeze. Everybody should cleanse ku munsi wa themselves. gatatu muzaze duhurire kuri On the Horeb. third day, come we meet on Mount Noneho Horeb, mvugane namwe. and I will speak to you. Noneho mvugane I will namwe. speak to you. Iyi nkuru nayivuze kenshi I sinyisubira. have mentioned this story many times. Mu gihe abagore bari aho biteguye kureba Imana, When the women were ready to behold God, abagabo biteguye kureba Imana, when men were ready to see God, bazengurutse uyu musozi Horeb, they were around Mount Horeb, banezerewe bambaye imyenda nk'uku murimbyi. Urabona buri wese murarimbye delighted, pe. excited, as smart as you look tonight. Ni ukuri ko Imana ngeri kubareba murarimbye pe. I'm looking at you from here. You are so Nibaza ko smart. bari bameze nkamwe tuzengurutse Horeb. Imagine wearing like you and going around Horeb. Babwira Mose ati raza sangapi. And they say, when is he coming? Abantu barimo baganira. They were talking to each Iyo other. biza kuba uyu munsi. If it was today, Iyo biza kuba uyu if it munsi. was today, Iyo biza kuba uyu if munsi it we. was today, Instagram yari gushya. IG would be hitting. Ndabibona abadamu bose bafite selfie. I see all women with their selfies. Ntabwo nari mpari nababwiye ngo biza kuba uyu munsi. I was not there. I told you I will be free today. Ndababona barwana bavuga ariko nanjye reka utangira mu zuba. I will see them taking selfies. Mose ajya kubwiye ngo iraza kubarukira kuri Horeb. When is he coming? Is he coming to Mount Ewana Horeb? ndayirya selfie. I will take a selfie with God. Abandi bavuga ati nanjye ntunkingirize. Others will say, do not photobomb me. Hanyuma arenda kuko Sandrine ari inshuti. And because he is my friend, Sandrine urakama nanjye ngatwikisha. Urakama nanjye you can ngatwikisha. give me the picture. I will just make it Nababwiye ngo viral. sinari mpari. I was not there. Ariko dusubiye kera. But if we try to Mbona imagine, bamwe bazamutse ku misozi I yindi. see others ascending the mountain. Abado nyine bari kure uza abadoresa abanyine abantu batini. Bameze gutya biriye bavuga ati turayireba uyu munsi turayitera. Teenagers were there waiting to see God. Ngwigiye kuza. When he came, Ikintu cya mbere cyabibabwiye. the first Ngaho sign, bari bahagaze bumvise ati didi. an earthquake. Bari bati icyo uracyumvise. He said, did you get it? Urabyumvise? Did you feel it? Mu ijuru hari ikirizanaho. And the heavens Inkuba responded. zirakubita. Thunders. Ntabwo nari mpari. I was not there. Ntabwo nari mpari. I was not there. Ariko nibaza ko badamu bavuga ati mpishe shaka kujya kuri toilette akakanya. I was not there, but I can imagine they wanted to go to the washrooms. Ndashaka kujya kuri toilette akakanya. I want to go to the washrooms now. Mose ati itegeko riravuga And ngo Moses said, no, nimwibeshe ngo muhegereze umwanda. do not dare to spoil N'abakeneye yourselves. pipi mwifate. If you want to do a short call, hold it. Sinzi niba ziri buze. Hold it. I don't know if he Sinzi is on the left. niba ndi buzifate. I don't know where to hold it. Murabizi ukuri abagabo twirarira. You know how men we are. Abagabo bari aho ngaho ati Men with the pride. ariko ntimukagire ubwoba ariko Do ntimukagire not fear. Do not ubwoba. fear. Ako kanya babona umwijima uvanze That n'umucyo. moment they saw deep Bibiliya darkness. yabuze kubisobanura. The Bible does not find words. Nimufate umwijima utarebwa. Imagine darkness you can't see, Muvange n'umucyo utarebwa. and you mix it with light. Nimubyibaze ibyo bintu. Just imagine. Nibaza ko ahantu byakwenda gusa ni nko muri boîte. I think maybe the closest image is in a hari igihe nightclub. bakubita igitara gutya kikazenguruka. Sometimes projectors of colors. Noneho bari ibyo mu ijuru. Mu And ijuru then babyumvise. imagine it's in heaven. Ngo abagabo barangije baratitira amavi kubita hasi. Men were shaking and they fell down on their Babagabo knees. babandi batinywa ba mbere batinya. The fearful men. Umugabo umwe ngo yigeze kwirarira ko atatinya intare. Umugabo umwe One man said, I don't fear lions. ati intare ariko mujya mutiye ngo intare ngo irivuga ati intare muri abantu b'abanyabwoba bari aho. How come you fear a lion because he's roaring? You're just fearful. Ubwo bari people. bambwira ati intare iteye ubundi mufata amabuye mukayitera mukayitesha ikabahunga. And the story was, if you see a lion, you gather stones and you throw them. Ati kandi ukabikora mukoma induru ati And you do it loud, crying out. hanyuma rero iraza. And then the lion came. Wa wundi wavugaga atari kumutinya intare The mutinya the actual man was saying. ngo birivuze. So the lion roared Abatora amabuye. and he took stones. Bamaze gutora amabuye When he picked stones, kubera ko we yiyemeye because he was so abura confident, uko abigenza. he didn't know what to Baramubwira do. ati tera ibuye He said, throw a stone koma induru and cry out. kubera ubwoba. Because of fear, Afata rya buye he took the stone. ati ya. Hanyuma ya ntare igiye basanga amenyo yose yavuyemo. Abagabo b'ibihangange batinywaga mu mudugudu w'Abisiraheli.
strong, powerful men in Israel. ngo basanze Mose So they came to Moses baramubwira ati ku izina ry'Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi in the name of God, the maker of heaven and nitwongera earth. kukugora uzadukubita izo ushaka If we become disobedient to you, wowe strike gusa us as we want. tubabarira uyitugirire ntizagaruke Please plead with God for us. tubabarira uyibwire wowe kabza igenda ubutazagaruka. Please tell God to go and never come back. hanyuma ibyo tubwira ntitubyumvire wallahi uzatugenza uko ushaka. If we don't obey your words, please strike us as you want. Mose nawe Moses, mu baheburayo haravuga ngo in Hebrews, it ngo says, ageze imbere y'Imana when he got before God, arabwira ngo ariko wakabije ngo nanjye ndagatwa. he was shaking and said, I'm also fearful. uti wakabije ndumva ndagatwa. This is too much. Imana irambwira ati ngewe se naje And God said, did I come? ngewe se nigeze I haven't even come. narimo nerekana igitinyiro cyanjye I ngo was only bakubahe showing my glory to kwari you. ukugira ngo bakubahe gusa. It was for you to be respected. mu yandi magambo In other words, yari ikiri cyangwa ugiyo he iyo was iyo still in Changugu very kwari far. kugira ngo bagutinye It was for them to fear ngo you. barangije babona iragiye And then he went. bariruhutsa atahu And they were so relieved. bamwe ati ndebera ko mu ipantaro bimeze neza. One was telling the other, am I still clean in my pants? ati ndebera niba ameze neza. Am I still clean? abandi ati narwaye umutima sinzi kuzongera gusubira mu I gitero. don't know. I may have a heart attack. baragaruka babwira Mose ati buriya hari twari tukirakaye reka tukubwire twitonze. So they told Moses, we were still so striking. burya twari dukomeje mu sheri So we were serious. We meant it. uyidusabire ntizagaruke. Plead with him never to come back. mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri In Deuteronomy now, mu bice 18 in chapter 18, umurongo wa 16 verse 16, unyumve neza listen. aya ni amagambo yavuzwe n'Imana. These are words by God. uwiteka aravuga ngo The Lord God said, bizababera rwose nk'ibyo wasabiye uwiteka Imana yawe kuri Horebu it will be wa munsi w'iteraniro uti sinkongere kumva ijwi ry'uwiteka Imana yanjye cyangwa kubona uyu muriro mwinshi ntazongera gupfa. wanyumvise? It will be as you have spoken on the Mount Horeb. I do not want to see God to come again. He should go and not come back again. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. mbese uwo munsi Imana yarije gukora iki? What was God coming to do? muri ubwo buryo yiyerekanye yarije In gukora the iki? way he revealed himself, yari izanye amategeko 10. he was bringing the 10 commandments. abasoma Bibiliya The Bible ibi scholars, byabaye mu bice 19 mu gitabo cyo kuva. you know, in Exodus 19 hanyuma ibice 20 and chapter 20, niho Imana ihera Mose amategeko 10. that is where God gave the commandment to itangira Moses. kumubwira ya mategeko And he 10 speaks about the 10 imubwira na ya commandments. mategeko yose He also tuzi told them all the uko ari laws. 613. 313. imaze kumubwira ayo mategeko rero After giving him the laws, iravuga ngo kuri uyu he musozi said, on this uyu mountain, musozi ubaye umusozi w'isezerano. this mountain becomes the mountain of the covenant. niwe uzajya uhamya iri jambo mbahaye iri sezerano mbahaye. It will testify the word I'm giving you. naho bahereye bavuga ngo ku musozi w'Imana This is how they call it, the mountain of God. kuko ariho Imana yigaragarije. Because that is where God revealed himself. ibahereza iki? And he gave them what? amategeko angahe? How many commandments? amategeko angahe? How many commandments? 613. 613. nomara ariko akaba akubiye mu mategeko 10. But they were engrossed in 10 commandments. aya mategeko 10 The 10 commandments ahagarariye isezerano ryanjye nawe. represent my covenant kuva with uyu munsi you. rero From today ntabwo onward, Israheli imeze nk'ayandi mahanga. Israel is not like other kuva uyu nations. munsi mubaye a nation, mubaye ishyanga. From today you have become a nation. muri abantu banjye b'umwihariko You are my own people. kubera ibyabereye ku musozi nde? Because of what happened ku musozi Horebu. on Mount Horeb. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. nyamara dukomeze uyu musozi bavandimwe. Let's carry on this kandi sindi mountain. kubabwira amateka gusa. I have not come to tell you just the mwibuke ko ibi history. byose bisobanuye ibyo twizera muri Kristo Yesu. Remember, everything in this one represents our faith in ibi Christ. byose turi kuvuga bisobanuye twebwe uyu muntu. Everything we say defines us. Imana yacu ishimwe Praise cyane. the Lord. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. uyu musozi Horebu, This Mount Horeb, uyu musozi Sinayi this Mount Sinai, usobanuye gutsindwa
It shows defeat. usobanuye kudashobora, It shows inability. usobanuye kuvuga ngo sinzigera ngera ku gukiranuka It kw'Imana. shows I will never reach the righteousness of God. usobanuye ngo nyambaye inyama n'amaraso ngewe wa kamere sinshobora kunezeza umutima It w'Imana. shows as long as I have blood and flesh, my nature uyu cannot musozi- attain uyu God's musozi righteousness. Sinayi, This Mount hahandi Sinai, Imana yagaragariye, where God revealed himself, biravuze ngo Imana yashizeho umworera hagati yacu nayo, it shows God put a ditch between us and him, kubera ko yaramanutse because he came down. aho kugira ngo bayibone, Instead of them to see God, baratakamba barayinginga, they cried out to him, tubabarire ntuzongere kutwiyereka. please do not reveal yourself ku again. musozi Horebu Mount Horeb, ntabwo byakunda kuhabonera Imana. it cannot be well for you to see God. iyo utinze ku musozi Horebu, If you dwell too long on aho Mount kugira Horeb, ngo ubone Imana, instead of you seeing God, biguhindura imbata, it makes you a slave. biguhindura umucakara, Makes you a bond servant. bikwikoreza umutwaro. It puts a burden on you. urugendo rwawe ruri marishe sur place, Journey is just to mark the ntabwo ujya steps. utera intambwe. You don't step ahead. ku musozi Horebu On ntawatsindishirizwa. Mount Horeb, you can't triumph. munyemerere murebe ukuntu Pawulo yanditse. Allow me to see what Paul said. Pawulo yanditse ku musozi Horebu. Paul wrote about Mount Horeb. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Abagalatiya ibice 4 Galatians chapter 4, umurongo wa 21. verse 21. Abagalatiya ibice 4 umurongo wa 21. Galatians 4:21. umva uko Pawulo yavuze. This is what Paul said. abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire, nimurasobanukirwa n'amategeko. byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari uw'inshoreke undi ari uw'umugeni. unyumve, aravuga ngo uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Arakomeza ati ibyo mbabwiye birimo umugani, kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri, rimwe ryavukiye ku musozi wa Sinayi, ribyarira abantu mu bubata, ribyara abantu bazaba imbata iteka. iryo ni ryo rigereranwa na Hagari. Galatians chapter 4 verse 21. Tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondwoman, the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of the free woman through promise, which things are symbolic. For these are the two covenants, the one from Mount Sinai, which gives birth to bondage, which is Hagar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia and corresponds to Jerusalem, which now is and is in bondage with her children. nimwibaze babana Imana yabwiriye kuri Sinayi, Imagine the people God spoke to on Mount ikabagira Sinai. ngo uyu munsi mubaye ubwoko And bwanjye, today you have become my mubaye nation. ishyanga You ryanjye. have become my own people. ariko ibyo biraterwa n'ibyo mbabwiriye kuri Sinayi. But it will depend on what I have told you aya on Mount masezerano Sinai. mbahereye kuri Sinayi These two covenants started niyo on Mount Sinai. niyo azaba agira abantu It badasanzwe. will make you special. hadaciyemo imyaka 30, Not even 30 years after. hadaciyemo imyaka 30, Not even 30 years after. Imana ubwayo iragaruka God himself came back. iravuga mu kubara 14 He said in Exodus umurongo wa 14, 22, verse 22, iravuga ngo kuko aba bantu bose babonye icyubahiro cyanjye n'ubwiza bwanjye n'ibimenyetso nakoreye muri Egiputa no mu butayu, bakangerageza ibihe uko ari 10 ntibanyumvire, ni ukuri ntibazabona igihugu narahiye basekuruza babo ko nzakibaha. nta n'umwe muri bo wansuzuguye uzigera ugera mu gihugu cy'iki cy'uburuhukiro, cyajyo hahandi imbago zacu zegurirwa. Imana yacu ishimwe cyane. hallelujah. Because for these people, Exodus chapter 19 verse 1, oya kubara ibice 14 umurongo wa 22 kubara. Numbers 14 verse 22. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Imana iravuga ngo nta n'umwe uzabona icyo gihugu. God said none of them will see the land. bavandimwe reka mve mu migani noneho. Brethren, now we stop about the reka noneho paradigms. nkoresha imvugo yumvikana. I will speak a male language now. ndifuza gukoresha imvugo yoroshye. I want me to use an easy language. iyo Bibiliya ivuze ko tugomba kuva kuri Horebu ibivuze iki? When the Bible says we need to leave Horeb, what does it mean? ni ukureka Imana y'isezerano rya kera. To allow God of the old covenant. Did you get it? ndasubiramo. I will repeat. Haleluya. Hallelujah. iyo Imana ivuze kuva kuri Horebu,
When God speaks about quitting Horeb, nibyo ni ya mategeko 10 Imana yahaye the abantu, 10 commandments God gave to ya Moses, mategeko Imana yahaye abiseri ngo bajyane. the laws God gave to the Israelites. Rimwe nahuye n'umujuife, One day I met with a Jew. duhurira ahantu yaregiye gutembera, We met in a place where we were hanyuma gone ndavuga to. nti ndakora uko nshoboye muganiriza. And I said I will do what I can to Iyo speak muhuye to mu them. by'ukuri biroroshye kumenya kuko baba bambaye inshunda, yambaye akagofero, ntibigoye kumumenya rwose. When you meet a Jew, it is easy to recognize them because of the attire. Nanjye rero sindi igipfu, nashatse uburyo bwose nyine ndamwegera kabisa turaganira. So I am not shy actually. I went to them to talk. None ndabubwira nti ndashaka nanjye kuba umujuife, ni gute wanyinjizamo? So I told him I want to become a Jew. How can I enroll? Arambwira ngo yebaba we ngo ibyo bintu byihorere. He said, no, don't mention. Nese kubera iki ko uriho? Why not? Ati byihorera, ati ngiye kuva nkivuka kugeza na n'uyu munsi ndabyiga, ndacyabyiga kandi sindabishobora. From the day I was born until today, I am still learning and I have made it. Barakubwira ngo ukwisha imyaka 12, If you are 12, nibwo wakagombye kuba uzitora nibura this is amategeko why you 3. need to know the 5 books of Moses, Ati the ngewe Torah. ndabirengeje kandi sindabimenya. I am beyond 12 years, but I haven't known them. Ndabubwira ni nacyo I nzagerageza. said, I will try, no problem. Mu by'ukuri aho naganaga kwa kugira ngo nanjye mubwire Yesu. Actually, I wanted even to speak about Jesus to the man. Ntibyakunda nyine batugeraho tutarageraho kuko twari tugiye gutembera, agenda nyine ntamubwiye. It was not possible because by the time we arrived, I could not have spoken about Jesus. Muvandimwe icyo shaka kukubwira ni Brethren, what I want to mean, nudahindura imitekerereze y'uko utekereza Imana, if you don't change your mindset about God ukareka gutekereza Imana mu buryo bushaje, and you stop thinking about God in the old mindset, Bibiliya niko ivuga ni mu buryo bushaje. the Bible calls it the old mindset. Pawulo niko yandikira Abaheburayo. That is how Paul wrote to the Hebrews. Yaravuze ngo igikura cyose kigakura kikaba gikuze kiba cyenda gushira. He said everything that is old, it needs to end. Mu bintu bya mbere bituma tutajya tuva aho turi, Among the things that made us to be stuck, ni imitekerereze twebwe ubwacu dufite ku Mana. our mindset about God. Muranyumvise? Did you get it? Mu byo tuzaganira muri iyi minsi, Among the things we'll speak ni about, uguhindura imitekerereze y'ibyo ufite ku we Mana. need a mind shift about God. Bavandimwe, Brethren, ndabizi neza I know tugira imitekerereze mibi ku Mana. we have a certain mindset about God. Reka mbaho urugero rutoya. One example. Ninde muntu muri twebwe Who among us wari washidikanya ku Mana, that have ever doubted abwira about Imana ngo God ngewe sizongera ku Mana, uri mubi, uri Imana mbi, and said, God, you are too bad. kubera iki ngewe wampaye imodoka abandi ntuyibahe? Why did you give me a car and not the others? Ariko Mana ngewe sinkuzi, ugampa inzu nkava mu bukode runaka gikodesha, nta kigenda cyawe. You dare give me a house, yet my neighbor is still renting. Ninde muntu wari washidikanya ku Mana Who has ever doubted abitewe about God? nuko we yabyaye abandi ntibabyaye? Because they have kids and not the others. Ibyo bikamutera kuvuga ngo ariko Mana uri uteye ute? Ngewe sinzi ungewe se umushaka iki wagire na runaka neza? Ninde? And it becomes a reason for them to doubt about God. Are you here? Mwese muri abanyamubiri. Ninde Are kwe? you all fleshy? Nta n'umwe urashidikanya ku Mana kubera iyo mpamvu. No one has ever doubted about God because of that. Hanyuma se Then, ninde wapfushije who lost some akabwira Imana ngo people ariko Mana noneho urandenze pe? and said, God, you are too amazing. Watinda kubyara? And you dwell too much in barrenness. Atari kubura Mana urakibuka ko nasambanye na bugingo n'ubu nibyo uri kunziza? And you say, God, do you still remember about my fornication? Ni bande babuze akazi Those who are jobless cyangwa se agahura n'ibindi bibazo or bitandukanye, other challenges of life. hanyuma ukabwira Imana ati Mana ngewe wantaye kubera iki? Ni bande mumbwize ukuri? Then you tell God, why did you forsake me? Nabonye umwe wenyine nasenga, ni turi Only babiri bonyine, 2, 3, turi batatu twenyine, 3. abandi buri abanyamwuka. Others, you are spiritual. You are so filled of the Spirit. nuko bavandimwe mu bintu bya mbere bitugoye Brethren, ni among the ukuntu strongest challenges, dutekereza Imana nabi. the way we think about Iyo God, ibibazo bitugezeho, when we face iyo challenges, tutize kubyara abandi babyaye, when we dwell in barrenness, iyo duhuza akazi abandi when we bahiriwe, are jobless yet others have iyo jobs, tugendesha amaguru bakatwima lift, when we walk and we don't find a ride, iyo dutinze mu bushomeri, when we dwell too much in iyo unemployment, bose atubujije amahoro, when our boss is too bad, iyo amagara yacu arwaye, when our health is striking, burya imitekerereze ufite ku
ku Mana That mindset in niyo that moment y'ukuri burya ku Mana will yawe. define how much you are with God. Uranyumvise? Did you get it? Urashaka kumenya Imana iyo iriyo? You know, you want to know who God Uzarebe uko is. uyitekereza umerewe nabi. Check your mindset in your trials. Reka ngere kure harenzeho. I will go beyond. Uzarebe uko utekereza Imana niyo wakoze ibyaha. Check your mindset about God when you sin. Hari abantu batajya mu rusengero ngo itabiyicira. There are people who don't go to church because they don't want to live it. Hari abandi babaye beza ngo kugira ngo ngiye mbivange nabivuyemo. There are others who think of themselves to be too good Ubwo barushijeho gukiranuka yewe. because they are very righteous. Birirwa baguseka. They don't need to Ngewe smile. nameshe kamwe. I have committed Wakugira ngo myself. uzanyicire kabisa ngo ngiye nabivuyemo. Instead of you to kill me, I have Utekereza quit. Imana gute How wowe? do you think about Narinje God? kukubwira ngo va kuri Horebu. I have come to tell you to Va quit kuri Horeb. Horebu. Leave Abantu Horeb. batuye kuri Horebu bahura n'ishyari. Those who dwell on Horeb are weary. Bahura n'ishyari. They have jealous. Bahura n'ishyari. They are jealous always. Imitekerezo yo kuri Horebu igira ishyari. The mindset of Horeb is about jealousy. Uzi impamvu? You know why? Mana njyewe ndiyiriza. God, I know myself. Iminsi I 25. fast 20 days. Reba iminsi 40. I fast 40 Ariko days. ngiye wanyimiye icy'umugabo Why Mana. didn't you give me a husband? Uzi impamvu wowe? You know why it's about you? Watekereje ko ari ikiguzi cy'ineza You yawe. thought it is about a transaction. Uracyari kuri You are Horebu. still on Horeb. Uracyatuye kuri You are Horebu. still dwelling on Horeb. Uracyari kuri You Horebu. are still on Hari Horeb. n'uwanyandikiye arambwira. Someone wrote to Atari me ko shasenga ibyo bintu byo kuba kuzajya mu ijuru wabyihoreye ukajya ubigumana mu mutima wawe. saying, God, the things of saying that you are heading to heaven, why don't you keep quiet about it? Ati wabyihoreye. Why don't you keep quiet? Wazaguye. And if you fall, Yesu wantangiye ubugingo buhoraho. Jesus who gave me Akampfira eternal namuzi. life, and he died for me, Akankunda nashobotse. and he loved me, Ntabwo akamzutsa. and when I fall, he rise me up. Azasohoza mu ijuru amahoro. He will take me to Ntabwo heaven nijya peacefully. kuvuga ko ari iwacu mu I ijuru. will make it to heaven. Ubwo bwoba ufite n'ubwo kuri Horebu. The fear you have is because you have dwelt on Ubwo bwoba Horeb. ufite n'ubwo kuri Horebu. The fear you have is Yewe because of Horeb. azandindira agakiza kayo. He will keep my Petero salvation. yaravuze ngo abamwizeye bose Because he has said those who believe bamubitse in him, ubugingo bwabo. they have kept their faith. Bamubitse ubugingo They bwabo. have kept their souls. Ngo bagakomeza bakora neza gusa. And he will not do the good things to them only. Namubikije ikibitsanyo cyanjye. I have kept my treasure to Nk'uko him. Pawulo yavuze namubikije ikibitsanyo Paul cyanjye. said, I have kept my treasure to Kandi him. azakirinda neza. And he will keep it Kugeza ku peacefully bugingo to buhoraho. the end of time. Narinje gucalenjinga imitekerereze I yawe. have come to challenge Ntabwo your uzigera mentality. wagura imbago zawe. You will never enlarge your Uzahora borders. uzenguruka You imyaka will 30 only go ishira. around for 30 years. Nutareka Imana yo mu If isezerano you rya don't kera. allow the God of the old covenant, Nudahindura Imana yo kuri Horebu. if you don't change the God of Horeb, Haleluya. hallelujah, Ntacyo. no problem. Yewe na Mana yanjye. Oh God, Uretse ku minota ishize reka twisoreze buhoro buhoro. Uzi abantu bo kuri Horebu. you know the people who dwell on Horeb. Ikizabakubwira gikomeye. One sign to tell you, Bakundira Imana ibyibaha. they know God because of things He gives to them. Bumvira Imana mu byitanga. They obey God because of the things He gives to Gusa them. mbafitiye inkuru mbi bavandimwe. But I have a bad news for Mbafitiye you. inkuru mbi. I have a bad Muri news. kuri Horebu. At Horeb, Ngo abahazengurukaga bahagiriye inzara ngo bahifurize inyama. those who went around Horeb, they were starving. They desired Ngo meat. bifuze inyama. They longed for meat. Bararikira inyama. They suffered for meat. Bibiliya avuga ngo ibahibye imitima yabo yifuza. And the Bible says God gave them the Ngo desires of their yabahaye hearts. ibyo bararikiraga. He gave them the lust of their hearts. Ngo ariko itera imitima yabo konda. But He made their hearts to starve. Itera imitima yabo konda. Their hearts were starving. Ni mwamwe nimwibaze. Now imagine, Barariye inyama zibagera ku nzoka. they ate meat and they were tired of Ngo meat. barangije kurya. After that, Ngo mu mitima yabo ngo bumva barananutse nk'abari mu butayu. in their hearts, they felt starving like in the wilderness. Abo rero batuye kuri Horebu. This is why they found on Horeb. Bazaruhira mu mazu meza. They will be suffering Mu in good houses. mamodoka They meza. will suffer in nice Mu bana cars. beza They will babyaye. suffer in nice Baba offspring. barire mu ndege. They will suffer in planes. Bagire ngo nuko bicaye nabi. And they will think maybe they are seated not Bajya well. muri business class. They go in business class. Bazajya muri first class. They will go in first class. Ariko imitima yabo yonze. But their hearts will still Ndagira ngo suffer. ubwire I muvandimwe. want to tell you, Horebu nta wareba Imana ngo abeho. Horeb, you cannot be on Horeb. and Horebu God. ntushobora kuhanezerezereza You Imana. cannot please God on Keretse Horeb gusa uvuye aho ngaho. unless if you leave the Ukimuka place. ukava kuri If you Horebu. step
out of noneho Horeb ukajya kuri Golgotha aho and you go on Golgotha. ukajya ku Mana yo ku You musaraba, go to the God of the cross, Imana yo muri Kristo the Yesu, God of Christ Jesus, Imana yo muri Kristo the Yesu, God of Christ Jesus, Imana y'umwana wayo the Yesu God of Kristo, His Son atari Jesus, bya bindi by'idini not of about your religion, ugatekereza ku byo utekereza. and you mean what you do. Naguhaye ikigereranyo nyacyo cyerekana Imana ufite muri wowe. I gave you a comparison to show how much of Ujye God you ureba have iyo in you. ibibazo byagoranye, If you check yourself during ujye challenges, ureba byanze. check yourself during challenges. Nabonye ikintu kimwe gituma abantu, twebwe abari hano benshi barashatse, abari hano twarashatse. Most of us here are married. Murabizi Satani twese turamwanga, sibyo? You know, we all hate the devil, Twese right? Satani twese hatavuye mu numwe Satani turamwanga. We all hate the devil. Ngeze mu Rwanda nyuma ya 94 hari ikintu cyantangaje. After 1994, when I came to Rwanda, something surprised me. Ahantu nasengeye bwa mbere My first church, bajyaga babwira umuntu gusenga, agasenga, someone would stand up and pray. yagira n'uvuga ngo mu izina ngo twirukanye Satani, itorero ryose n'usinzira kuva bavuga ngo mu izina rya Yesu. And they would say, we chase away the devil. The entire church would answer in the name of Kandi n'ubu Jesus. ngubu nuko ngubu. And even today, that's the case. Twese turamwanga. We all hate the devil. Ariko nza ahantu hamwe tweza Satani, nza ahantu hamwe But I tumweza. know a place where we allow him in. Nza ahantu hamwe dukuraho Satani icyaha. We know a place where we remove sins from the devil. Humura ndahakubwira. I will tell it to you. N'uyo mubanye agukomerekeje. When your spouse hurt you, Uzi ukuntu bigenza? you know how you do Iyo it. akubwira ati nukuri Satani washutse, ako Satani we yaragowe, Satani yaragowe. When the spouse excuse themselves saying it is because of the devil, you say, no, the devil is always so Ariko problematic. muzahora muvuga Satani, Satani se niwe wagutumye kujya kunywera amafaranga, Satani se niwe wagutumye kujya kureba, Satani arera kubera iki? Tuba twakomeretse. You don't want to blame the devil because you say the devil this, the devil that, the devil this, the devil that. You excuse the devil. Ibigeragezo bavandimwe, Trials, ibibazo bavandimwe, challenges, birakabyara. we love them. Mugani w'abanyarwanda bizago ntugahoreho ariko ntunagahere, kuko iyo duhuye n'ibitugora byerekana uwo uri we by'ukuri, niba utuye kuri Horebu cyangwa utuye ku musaraba wa Kristo Yesu. We don't love problems and difficulties and trials, but we should appreciate them because the trials will show yourself if you love the God of Horeb or if you love the God of Golgotha. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. 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 Twese dukundira Yesu ko yatubabariye. We all love Jesus because he forgave us. Tumukundira ko atazi kubara amakosa yacu. We love him because he does not keep count Ariko of our twebwe iyo mistakes. badukoshereje, But when we are hurt, abo tubana bahinduka Satani ubwabo. our spouses, the people we live together, became the devil. Ndetse Satani w'amahembe 12. The devil with 12 horns. Wamubona agenda, If you see them walking, mujya mumwumva mwebwe. you just listen to him. Uriya ni shitani. He is a demon. Si uko tumeze se? Isn't it the way? Hano mu rusengero, Here in the church. hano muri cyari. Here in the church. Biroroshe. It is easy. Naje kukubwira ngo I have come to tell change you your mind. mindset Cyane shift, cyane mu buryo utekereza Imana. especially how you think about Imana yacu God. ishimwe cyane. Praise the Lord. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Hari uwo nzi yagiye kwirega ngo iminsi 3 ngo agiye kurega mwene se. I know of a person who went to report their Ngo brethren for Mana 3 ngo aravuze days. ngo nimushinga urubanza rwanyu tuburane ngo mbone ko batsindishije, ndamuzanye senga, urimo urarushwa n'ubusa. Imugire itese. I know of a person who went to report a brethren to God and say, you have told us to come and bring court to you. I have come to report this person to you, God. What will you do about him? Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord. Uranyumvise bavandi? Did you get Cyakora ibyo it? byo nabikizeho I narabikijijwe. am healed of that. Ngewe narabikijijwe. I am healed of Aho that. kugira ngo nyikure gihafazari nabyikemurira mugani w'abahundi. Instead of reporting you to God, I would just resolve it Uretse myself. kugukunda yagukura iki kindi wowe. Except loving you, what else God will do to Nuhindura you? imitekerereze If you yawe. change your mind. Iyo mvuze ibyo ngibyo simpakanye When I speak gusenga. about this, I don't Oya refute it. simpakanye gusenga. I don't refute prayers. Nanjye 30 ndayikora. I know how to make 40 Mirongo ine days prayer. I ndayikora. know how to make 40 days Ariko prayer. sinyitegereje ko aricyo But I kizatuma don't inkiza. wait for anything anymore. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Gusa Lord. amatorero aba kuri Horebu. You know people who dwell on Bazahora Horeb. bakubwira ngo tanga Isaka wawe. They tell you to give your Issachar. Wagira ngo turi muri ibyo ni ibikima muri mutanga Isaka wande. Give your Isaac. Why?
baravuga ati Really? senga utampombya. Don't even make me to Uzi ba lose. Isaka bangahe maze gutanga? You know how many Isaacs I have given Ndagusabye up? aho wihakora. Please don't touch that. Ndahakoze nta kundi byagenda. I can't do anything else. Ab'Imana ibwira gutanga nabo yahaye. Those God said to give away, He has given them. Do you get me? Mwanyumvise? Ab'Imana ibwira gutanga nabo yahaye. Those whom God tells to give up, He has given them. Ntiyagusaba kuyiha ibyo udafite. He can't ask you what you don't have. Iyo yaguhaye irakubwira When ngo He gave you, He asks you back. mu isezerano rya kera In the Old Testament, ntabwo icyacuma ari umwenda tugomba Imana, tithe is not a debt to God. ahubwo ni imbuto tubiba mu bwami It is bwawe. a fruit we sow in the kingdom of God. Ndasubiramo, I icyacuma repeat, tithe. si umwenda tugomba Imana. It is not a debt to Kristo God. yatumazeho imyenda yose. Christ has removed all the Nta debts. mwenda dufitiye Imana, We are not indebted to God. ahubwo kuko yaduhaye Because He has given us, tuzana kimwe mu icumi we give the tithe tukazana amaturo and we pay the offerings. tuyibwira ngo icyo wakoze kirenze ibyo Because twakora. we tell Him what you did for us Twebwe wahaye is beyond. ubugingo buhoraho, Because you have given us eternal twebwe wahaye life. umwana w'Imana, You have given us your twebwe son. tuzazuka, twebwe We know we will rise up. twebwe mu ijuru ari igihugu cyacu, We know you have given us our country. tukuzaniye kimwe mu icumi Imana. And now we give you the Kandi tithe. ujye ubibwiza ukuri ati icyenda bisigaye mu rugo, ujye ubibwiza And ukuri. we leave the 9 or 10 at home. Ninde wari wazana icyenda hano? How many of you have given 9 parts? Niyo wabishaka umugabo yakuniga. Aha. If you are a woman and you want it, you will deal with your husband. Bavandimwe, reka nkubwire, Brethren. imuka kuri Horebu, Leave Horeb. va kuri Horebu, Move from Horeb. injira mu yindi Mana Go y'imbabazi, to another God of the Imana ya covenant. relationship, The God of relationship. Imana y'ineza, The God of goodness. Imana The papa, God our Father. Imana inshuti, The God our friend. Imana yiyoroheje, God who simplifies Imana muri himself. Kristo The Yesu, God in Christ Hallelujah. Jesus. Imana muri Kristo Yesu. Hallelujah. The God in Imana muri Christ Kristo Jesus. Yesu. The God in Christ. apana mu ndirimbo gusa, Not in songs. na cyagiye byakugoye, And even those who are na cyagiye umugabo yakunaniye, when the husband na is a cyagiye abana trial, bakunaniye, when your kids are a na cyagiye trial, amagara yanze, when your health is a na cyagiye trial, byose byanze, when all trials no muri are cya come, gihe cy'ijoro ry'ubuzima, even the changes of gumana life, Imana yo ku musaraba, God of the cross, gumana Imana y'imbabazi, keep the God of gumana forgiveness, Imana y'imbabazi. God of mercy. Narinje kukubwira nshuti I yanjye, have come to tell you, iminsi umaze kuri uyu musozi the days you have done kirahagije. are too long. Change your mind, Time has come to hindura change your imitekerereze mind. yawe. Change your Imana mind. iragukunda God wowe. loves you. Rikoreni yabuze uko avuga ko Imana idukunda, yabuze uko avuga ko Imana idukunda. Rikoreni He did not find words to express the love of God. niba n'umuntu numvise ijambo numva bagura ndaritwaye riraremereye, If there is a word I learned and it was heavy to me, it was ngo this one. uratekereza ko ku musaraba se ngo ari imisumari yari ifashe Yesu? You think it was nails keeping Jesus on the cross. Ni urukundo rwe It rwatumye was abambwa hariya. his love for his children. Avuga ngo sinzavanaho amaboko kugeza asenga And he akijijwe. said, I will not remove my arms from you until I make it. Ngumvishe uburyo Yesu agukunda. Do you know how much love Ntabwo Jesus agukundira, loves you? ntabwo agukundira muri benshi. He does not love you in a Iyi crowd. si yose ikizwa hagasigara wowe wenyine yari If the kubaho. entire world would get saved and you stay, he will still be going on the cross. Bose bakaba beza uretse wowe All gusa. others will be good except you. Nabwo Yesu yari gupfa. He would still die for you. We shusho y'Imana itaboneka, The image of the invisible we God. shusho y'Imana itaboneka. The image of the God we can't see. Nkunda kubivuga ibi ngibi. I have to say Ubundi this. ubajije ngo Yesu ni iki? If you ask who is Jesus, Yesu ni who is Jesus? ni Imana, It is God. ni ubwiza The bw'Imana, glory of God. ni imbaraga The z'Imana, power of God. ni ubwenge The bw'Imana mind of God. urebwa, That you can see. ushobora kubona, That you can aho see. kugira ngo uhere nko kuri Horebu, Instead of you to dwell on Horeb. aho kugira ngo upfe nko kuri Horebu, Instead of you to dwell aho on kugira Horeb. ngo urabe nko kuri Horebu, Instead of you to fall on ahubwo Horeb. ukabaho. And you live. N'ubwiza burebwa, It is the glory you can n'ubwiza see. bubeshaho, It is the glory that makes you n'icyubahiro live. gitabara, It is the ni powerful umukiza glory. wacu nshuti yanjye. It is our Niba Savior. utaramwizera rero, If you haven't believed ibyo in turimo Him, turavuga wowe waje kureba ibintu this gusa, is why we say that you have just come to entertain. waje gusa kureba abantu You bi, have just come to entertain. waje guhura n'abandi bagore You bari, have just come to meet other women. ariko niba utarizera Yesu, But if you haven't believed in ndagusabye umuhereze Jesus, ubugingo bwawe, I ask you to give umubwire your ngo soul to mwami Him. Yesu, And you tell Him, Lord mwana Jesus, w'intama w'Imana, the Son of the living nari God, nguzi nabi, I haven't known you well. nari nzi ko uri umuntu, I thought you were a man. nari nzi ko yenda wapfuye, I thought that you died. ariko uyu munsi ndashaka ko nanjye But unyegereza Imana. today I want to look at you, Imana Data, God the Father.